investicije su jedini način da dodamo vrednost našem novcu. Ali da li su ulaganja bez rizika? Naravno da ne. Najsigurniji način da vremenom gubimo investirani novac je da razvijemo osjećanja prema njemu. Kada mislimo da nešto moramo da kupimo, onda smo otvorili vrata gubicima. Kontinuiranom kupovinom i prodajom imovine radi postizanja maksimalnog dobitka zaista se stvara bogatstvo. Samo ne za nas. Stvara se za brzu, kroz provizije i za države, kroz poreze. Jedini način da mali investitor bude na dobitku su dosadna dugoročna automatizovana ulaganja. 5 minuta mesečno je dovoljno da obavimo kupovinu i pustimo da novac radi za nas. A recite mi sad, šta mislite u komentarima i iskoristit ću priliku da se zahvalim platformi Freedom24 koja nam pomaže da delimo ovakve informacije i pruža nam mesto za kupovinu.